Manipur ki miyamna makoi singasi politically adung loba irresponsible oiba amadi Manipur miyambu Manipur miyam ki mandate Manipur miyam na pi bu board adubu betray toba khongthang ma thangjalakuni haidana akoina hairiba Manipur ki legislature singasi matakta soidana logani akaknaba matamgi manungda athubada lenga semaga president si lauthona nanaba thabak paikakadabni arang koi hokiba numit kharani asida Manipur ki oirakliba maroina electoral politics ki yamna natai chadaba yamna undemocratic oiba aduga yamna lebang macha tadaba mongda laiba development sing asigi matangda kokomi ki makedagi miyam ki mot sinjaraga koigi wafam sing lebang miyamda amadi mari lenaba singda thamjage hokiba February ki tang mapanda kang kangawdana Manipur ki chief minister na kanaguma miyam amta tanaramdana Delhi da chaluraga Delhi ki adugum laba central leadership unara matungda kari hainarino kamai hainarino kari phiyum de yanarino haibu sukang khangdana resign tawre haidana Manipur governor da changjan raga resign tawthokiba madui makha tarakpada mahut sinanaba BJP da absolute majority number laina makoi maraktagi mahut sinanaba mi amasu mu tholokpa ngamdana pantharaga leraktiba madugi matung tarakpada mu panthaduna leiriba adugi khudong chaba lauraga lengak sema ngamdaba mihut miyam gi leader khanma ngamdabagi na maram oiraga phibam ne yaratadana torupani haiba ताननबगी दमकता अदुम थौरांग मोदलना तोरको मान मोंगदा इखंग खंगौदना असेंबली लाप्स ओइकिदोरे हाइबगी नमादा मणिपुरदा ngarang nungdang wairam इंडिया की अदुम लबा गवर्नमेंट ना इंडिया की प्रेसिडेंट ना मणिपुरदा प्रेसिडेंट रूल इंपोज तौरे हादना गेजेट नोटिफिकेशन थोलपसी मणिपुर मियाम की वेना मसी ख्वाइदगी हेन लाइबक थीबा अदुगा ख्वाइदगी अनडेमोक्रेटिक ओइबा अदुम लबा इम्पोजिशन अम खकनी हाइना कोकोमिना लवी मसी अनडेमोक्रेटिक ओइ हाइजबगी मरमदी मणिपुरदा हुजी हुजी मियामना वोट थादरगा खनगिबा मिहुत मसिंग चपचाना लेबम थोपा अदुम लबा लेंगाक अमा सरकार अमा सेमननबगी गवर्नमेंट अमा सेमननबगी लेबम थोपा मसिंग दुदगी थोइदो हेंदोना मसिंग लेना सरकार सेमंग अमंदना लेग्रे हाइबगी नमादा प्रेसिडेंट रूल थमजलखिबा असि मियाम की डेमोक्रेटिक राइट अदुबो नमजन बनी हाइदना कोकोमिना लवी अन हाइबा मसिगी लौरेबा डिसीजन से मसी मियाम द चपचाना इंडिया गवर्नमेंट सु मणिपुर गवर्नमेंट मणिपुर की लेरिबा लेजिस्लेचर सिंगी माइकेदगी सु आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर नसु मणिपुर की हजिक लेरिबा गवर्नर नसु मसिगी चपचाबा मियाम द एक्सप्लेनेशन अमा थंबीदबा मसिगी रीजन पीदबा मसी लेबासीदा थोइबा था कुनगमा थोइ हेन चंगजलेबा इरांग असे लोशननदबा होनबदा मतेंग पांगनबनी हाइबो वाफम सुनतबा इरांग सु लोशननबने हाइबो सुनतबा मियाम न वारिबसी कोंगनबने हाइबो सुनतबा करिनो खंगदबा मोंगदा तौनिंगे हाइबो तागुम पावर पाइग्रे हाइदना मोइना लोनिंग डिसीजन पौनोद लोसलकपसे मसी अदुकी मतिक अवांग थाक्ता कंडेम तवी अदुगा हाइबो पोरसे एखोनी येंजबददी सेंट्रल गवर्नमेंट ना इंडिया लेंगांगना मखोइगी मणिपुर दा चारांग नहलगा थमगा बर्मा दा मोइगी तोंगान तोंगान बा थबक थोन योक्सन मानबा मणिपुर दा मोइगी प्रॉक्सी वार म चथै हाइबा मियामना लाउनरगा लेरिबा अदुम बा इशू मयाम से मसी मखाताना इंधबा याननबगी हाइबा सिचुएशन असी थोहलपनी हाइदना कोइ मियामना लवी अदुगा थोइबा थोदोक से डिसीजन दि मोइना लोब नते नखोई लेरिबा एमएलए सिंजना लिंजेन मानदबदगी मोइना लेंगाक सेमजबा ngamdabadagi constitution की मागी obligation मरम ओरगा प्रेसिडेंट पीआर से थमकपनी मिलिटरी रूल से लापनी अन मसी अखोइना लोबनते नोई मतिक चादबा एमएलए म्यामना थोनबनी काइना हाइबा अदोंगी वाखंड खलननबा माननबगी सर्कमस्टेंस अमा मखोइना क्रिएट तोरगा नमदन थोनबने ना कोइदि लोवे मरमदि काइगिनो हाइबा मतमदा सेंटर ना चीफ मिनिस्टर दा फम थादोना वारेप लो मतमदा
Chief Minister si pham thadon bane hadana miyam na ngasi di longnei maram di kaino da mana pham thadoge habasi miyam da lauthokte cabinet ta magi wa tanaram de kanam dar kai maham de Delhi chaluraga Delhi dagi samit patra ko misal ma notice in charge ne loina la ga governor na changa resignation bidoki bani na masi Delhi dagi nang pham thado ro na haira tharak bane miyam da logi adu tadi moina adu main tawduna pham thado na bagi decision se lor ko taraga di kugraba numit nongalaga assembly hogadori ba masi kai go to hodraga na assembly se lapse hoigidana ekoi tongan ba constitutional crisis sama thogadori ba sigu situation am se leina makoina makutta alternative chief minister ma oibe aba leader ma makutta paidana chief minister ma lauthoga chief minister ma propose to na bagi recommendation yaudana hingna thador ki base masi yam immature ba decision na ma oijaraga su masi deliberate and intentionally satharakwa adu mai da government gi ploy amani hadana koi kokomina lowi aduna high report se masi koi miyam gi democratic principles adu completely masi betray to ba adu mamakal gi kongthang ni hadana koi na masi lowi high report asina maram oiraga koi manipur da thoiba issue se hena pibam suwana nanabagi maram mama pusalakadra haibase koi masi miyam na chingnei aduga tawri report se koi ni yengjaba matamda cookie separatist group singna Chin cookie narco terrorist singna hanadagi demand torga lakpa Chief Minister Biren hamdagi lokhoga da bani adu gadi koi wari sanana bai labi khana bai ani tampak pumbada manipur pumbada armed forces special forces impose to da bani adu ita gadi koi wari sanana ba thabak to bai ani haidra moina hana ngang gi wafam singse masi endorse to man ba masi bu ngang na salaga cookie singbu themna ba cookie singbu cookie separatist singbu appease to na ba hona ba man ba khongthang mu su yawi hadna koina lowi madu da natana tampak ki adu loba makoina ngang na sana ba yade hari ba du kulai pai ba koi ki khunga ko sing na ha sing lai ba mayam mai don mayam se makoi sing asi directly military control toction ba yana na bagi adu ba ploy ma yawbra manung de yawbra ha ba se koi ko ko min chingnei adu na thamjalai ba president rule se masi chumnagi BJP ki MLA khatana swaida charang na bagi natraga manipur gi irang silo chanan na bagi good intention na torokone haidana koi kokomina lobongam de adu masi di koi BJP gi leadership maruena center de lariba singsna manipur gi miyam gi rights amadi security sibo masibo koi gi maitak tang ngawraga thamna na bagi adu laba thausil thorangla haidana kokomina lowi hena laibok thiri bidi kaino ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ BJPꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯉꯁꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ 52 ꯑꯃꯗꯤ 53 JDUꯒꯤ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯣꯏ 53 ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯈꯪꯒꯠꯂꯒ Chief Minister resign to from the alternative leader Putopong of the Nagasi Boda, Moy Makan Makan and Yum Tona Moy came to lay at the Yang Hanga Masi Makoi na Toriba, Tangjaliba Kontangasi, Manipur Miyangi, Yakanaba, Manipur Miyangi, Kudong Chan and Abamadi, Toy Irang Sibulushan Ba, the Mating Pananabagi, Sangan Tawam and Hana Dimiam and Logum Dre, Masi Moigi, Maranai, Makoi Power Hunger, Amani Moy Power Munabagi, Akoi Dum Laba, Game of Thorn to Kata Urakanda. Lebang Miyangi, Manipur Miyangi, Adulaba, Akogi, Kayatare, people Jadan Lady Basa, Masidaki, Kananabagi, Mona Lovan Topa, Adumaba, Togang Singadu, Lord Tabagi, Aduka, Maranai, Kudum Chaba, Longa Kaki, Samtangi, Kontanga, Mania, and Asidi Miamna, Unare, Aduka Moina, Toriba, Asigi, crisis situation, Moy Maseni, Marta level leadership, crisis situation is there. Machine Maramwerga, central leaders in the Makoina Tori, Maramashina Manipurda. Army na control to military na control to yana na magi khudong chawa je moina pitho bane hadana ko komina lawi aduna masigi porase leibani na ekoi manipur miyam na singul ba undemocratic oi ba president rule imposition se ekoi masi unacceptable masi ekoi accept to de aduga high porase india ki democracy ki fabric against the chatpa popular majority mandated legislators in Laina President imposed over Habasa must against the democratic principle of the country ni aduna high posi Kokomina Atubada Manipur Miyangi or Eba Pivum Singasi Yangakanda Ekogi legislators in the Tatariba Tomasa Matam Akanaba Matamagi Manunda Makoi Maseni Marakta election to Unikande Moy Masen BJP officer BJP president na secretary na Aroma point or Moy Maseni organization Manunda election number Toroga
Chief Minister winning of mission do priority the 1, 2, 3, 4 serial number semaga mana palm moy kunta tre do apam mi do da priority pi ga vote pi ga tamna short list or kanda khwaidi miyam na vote khwaidi yam na pi basi mano oire do na mano oile ji da suddenly do prime minister chief minister ji khan me ya ba actually do vote mo kham ne masi tawdana moy sarang na matam mangal ga lei sida di center na kuthing jan me ya ba moy si center na hai ba understanding moy makha da tawrai da ha ba ji miyam na yam kan chingai anu hai ba policy na makha ta na sumaina sum taw ta ra ga di manipur gi miyam na makhoi sing asi politically adum loba irresponsible oiba amadi manipur miyam bu manipur miyam gi mandate manipur miyam na pi ba god adu bu betray to ba khongthang ma thamjal kuni haidana akoina hairiba manipur gi legislature sing asi matak da soidana logani anu masi thok dana ba akak na ba matam gi manungda athuba da lenga ma semaga president silok thona na ba thabak pakak kadabni habasi kokomi da leba miyam khonse Hoy matang tu da to